Gléibh agus cúsparil bhús thudas ó sin charaid nach rá. Oh, charaid fé mi insúd go mi bhí an rád na befór na bhami ag an daig. Chionn mías nó mías go le. Bha mi an sa bhád an in Ohio agus bha mi ag a bhád agus an sa bhád fé mi an in Ohio agus bha mi ag ben sinned agus cuica fis Càite fegan áte. Charomi an Colorado guitar san na himmersta bhach gána sin nach bhla mi go gléibh. Hasin dúlaich. Bha meise an nuúnáte far a bhfuil míist. Siadach mar áfechcín. Well, how it taught ganz an office kucho. How it taught etiquette to have a look. No, the vausa an Ohio, vami an Florida. Crash, ik opid. Ach, a ganyo in shin, haromi a falav, turas an ichid. Agus giadach, fudach, an santai, agus an sa bhada seo. What do you do find the map? Well, cear sin a bhla mi. Nuair a bheith sin an a ben sinned bha namasir chuma agus chobria agus gon chuige faramit duine san bí a bhí géisteach rís mar a bheith duine san bí a fad fudach gan a Virginia gná ha mi clointin gro an namasir a bhí wabasach che at a bheith sin an a funerach ben sinned. Ach, sin mar a bhías é ordenen. Ach, caraid seach am an drast mar a hau fechcín. Oh, cearst. Well, Cuideachd san áit an solas na néachcin. Well, cimar a chai cúsin ag a bhd an Ohio agus an Carolina tua. Chaidh léibh an Ohio bí a féin mar stríche síanamh na seachtanar. Strí ons na farpasin san a bhí, well, mar is ag a thula duine nó a bhórchuid chuú grúca seo. How is strí an a mád san a bhí féin amach dé chumas a háir ursta sínos dé chumas a hád do chuidgearach agus in China hacha tóla sían agus. Ba déine an sinna déanú sin go dearabh. Fa sin in ich gui ac in turas seo. O gléibh. Agus a nuas dáin loch. Agus fa an díiseach go ma comasach mar bhríthún go háris na a bhís tú a smuoineachag go well, sé sin I chiad turas a bheith ans na stáit agus I chiad turas am smuoineachag na bhríthún mar seo an suoineachag mar sin agus a gaiinn sin reine gléibh Súlimi. Bha siad gléibh bha daine ann agus bha sin a sein agus gáil spórs agus is cínseach go céile ann. Ha cínseach. Mar a bheith duine sa bhí an dúil na bhís má ann agus bha céile is Joey a chéile ann agus bha siad gléibh a cuideach. Agus bha ma. Ceiris me gléibh. Chomí mi hí amachchas na farpasin sein scas go mi san cóla ein agus sinna bhain agus bha Caitlín ma bheith ann san a strí na mui hain an scéalach agus chuirstit go I hín díad chrútbeic na beart na bhamise agus go má mátil is san na bhí déanach chuma a leis na scéalach. Meam am néach. Bha siad gléibh agus bha thuilead gléibh bha chanig tú go a mád sábhach ach charó fiaich. Was mar an béad nach Romí ann. Well, chóirste é rút go cínte. Oh, chóirtí. Agus wa how dal a galapa as tóir. Ha mi dul san Dàmhair san páirseáil sa bhád ach gána sin. Agus ha mi dul strí san bánóir an chionn náis an sin. Cí sin dé chumas a héidlún
Anna sin. Chan yelin check a lot haast, chan yel me immerkenach, no, na calmar sin. Kishin, kimmer a vies me. Kimmer a vies too. Er is me, an arstoel, no, to halve, boika fis. Well, gyda ma heig that, co you. Agus, bishin bruin a reicher a richt. Go keenchach? Fyrti sin chionach, fe mi sin falla van och. Féimi go jeireh agus ha sin an díisteaching in dáchas gan córt an pís becarain sin risúla dunne ha ansa néisteach agus a Càite art nuútanan. Bianach leif.